Ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro by'Ishakiro TV, ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro. Sadeke byavuga ko iyi weekend cyangwa se kuwa gatandatu ariko bagombaga gutaha, ariko nago bari kugaragaza ubushake buke mu gutaha. Imodoka zibacyura zo zarahageze, gusa bari kugaragaza ubushake buke mu gutaha, cyane ko aho bagomba guca kugeza ubu ngubu hatari kuvugwaho rumwe. Bamwe bavuga ko bashobora guca ibeni, abandi bakavuga ko bashobora guca mu Rwanda. Nibyo rero tugiye kugaruka twibandaho muri kino kiganiro. Iyi ni Ishakiro TV, naho ngiye nitwa Baraka. Icyo usabwa nta kindi ni ukumva ikiganiro kugeza kirangiye, ubundi ukareba gato munsi ya video ugakora handitse subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo turusheho kubana muri iki kiganiro ndetse utazajya ucikwa ibiganiro by'Ishakiro TV. Iyo ukoze subscribe buriya biragufasha kugira ngo ugende ubona ibiganiro, kuko ushobora gucaho udakoze subscribe bikazakugora kongera kubona ikiganiro cyacu. Ariko iyo ukoze subscribe ukana no kukazogera rwose ugifungura network tubona notification yuko twaba twakoze ikindi kiganiro, kugira ngo urusheho gukurikiranira hafi rero ibijyanye no gutaha kwa Sadeke. Nibyo turi kwibandaho muri iyi minsi, kugira ngo tubibagezeho buri kimwe cyose, imyiteguro n'ibiri kuvugwa kuri iyi ngingo kuva kugeza bageze iwabo cyangwa se bavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo tugiye kwibandaho rero muri iki kiganiro. Tera gatebe turusheho kubana mu kiganiro. Ku bijyanye no gutaha kwa Sadeke rero, reka duhere ku bitavugwaho rumwe ko bagomba guca. Hari amakuru amwe avuga ko bashobora kuba bagomba guca ibeni, kubera ko bura ibeni hari ikibuga cy'indege. Beni hari teritwari, hari na centre ya Beni ndetse n'ikibuga cy'indege gikunda gukoreshwaho n'indege za gisirikare. Aya makuru ravuga ko bashobora guca ibeni. Ku zindi mpande cyangwa se abasesenguzi bamwe bavuga ko ibi bintu byo guca ibeni ari umutwaro kuri M23, cyane ko aba Sadeke bashobora guca mu mihanda yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bagabwaho nk'igitero cy'abazarendo cyangwa se aba FDLR batifuza ko Sadeke itaha, kuko kuba FDLR cyangwa se abazarendo n'aba FARDC ibi bintu byo gucyura ingabo za Sadeke kuri bo babifata nk'ubugambanyi. Bikaba rero byaba impungenge cyane kubatwarira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babajyana ibeni. Ibyo ni ibivugwa n'abasesenguzi bamwe bavuga ku kijyanye no gunyuza ingabo za Sadeke mu kibuga cy'indege cya Beni. Ikindi gishobora kuvugwa ni uko aba Sadeke bitewe ni benshi cyane, kandi ubufatanye bwabo na FARDC nabwo rwose ntibuvugwaho rumwe, kubera ko hari impungenge z'uko nanone bashobora kugera imbere mu nzira bamara kwisuganya cyangwa se kwihuza n'aba FARDC bagenzi babo, haramutse yabayeho nk'ubugambanyi bakaba bashobora kwifatanya n'ubundi bagakomeza intambara kuri M23. Izi ni zimwe mu mpungenge zigaragazwa n'abasesenguzi bavuga ku bijyanye no kuba izi ngabo za Sadeke zaca ibeni. Ikindi kivugwa ni ukuba ingabo za Sadeke zaca mu Rwanda. Murabizi ingabo za South Africa, ingabo zikomeye muri Afrika, ziza kuri liste y'ibisirikare bikomeye cyane, iza mu bisirikare bine bya mbere muri Afrika. South Africa rero yatsinzwe, amakuru avuga ko yaba yatsinzwe n'inyeshyamba, kuri bo ari igisebo cyane ku buryo badashaka guca mu Rwanda, kandi u Rwanda narwo rushinjwa kwifatanya na M23 nubwo rutahwemye kubihakana. Noneho isoni nini aba South Africa bafite nk'igisirikare gikomeye cyane cyangwa se kizwiho ubuhangange budasanzwe, bafite ikibazo cy'uko igihe baba baciye mu Rwanda bashobora kunyuruzwa imbere y'itangazamakuru bari kubasaka. Icyo kibazo nicyo kibazo bafite, hanyuma bakavuga bati tuciye mu Rwanda bakadusaka imbere y'itangazamakuru, rwose nitwabona uko twisobanura. Ndetse n'abaturage ba South Africa bavuga rumwe ku bijyanye n'ubutumwa bwiswe SAMIDRC, kuko bamwe babifata nko gukora mu nyungu za perezida wa South Africa n'abandi bakeya, kuko benshi ntibabona inyungu yo kohereza ingabo za South Africa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye bavuga ko ingabo za Tanzania zidafite ubushobozi bwo guhangana n'umutwe wa M23. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bivugwa ko bigora South Africa kuba baca ku butaka bw'u Rwanda, ariko n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu. Kuri ubu ngubu kuva zitaratambuka ntabwo twata dutangaza aho zigomba guca,
Gusa ikindi kiri kuvugwa ni uko bari kwitinzatinza basa n'abadashaka gutaha. Ku bantu bari kuri tere bari kuvuga ko aba SADC amabisi agomba kubatwara yahageze, gusa bo mu buryo bwo kwitegura ubona ko ari abantu bari kugenda bitsetamo ibirenge. Arazana ibintu bike afite mu gakapu agashyira muri bisi umwe ku buryo ubona ko imyiteguro idashamaje. Mu bigaragarira amaso ntago bafite ubushake bwo kuva kuri buno butaka. Bamwe bakavuga ko bishobora kuba ari nk'amabuye y'agaciro bafite cyangwa se babitse, bari kwiga amayeri yo ku buryo bayatambutse. Ku ruhande rwa M23 bakababwira ati ntago mugomba kurenza ku wa mbere mudatashye cyangwa se mutavuye kuri ubu butaka, kuko burya kuba bari kuri buriya butaka by'umwihariko bwa Goma biteye impungenge ku ruhande rwa M23, kubera ko niba umuntu mwarahoze mu Rwanda nubwo imirwano yaba itagihari ntiwamenya icyakurikiraho, ko wenda ashobora kwegura intwaro mukongera mukarwana, cyangwa se bakaba banarekura aba FDLR bafite n'aba FARDC n'aba Wazalendo bakaba bahungabanya umutekano mu baturage. Tukiri ahangaha rero ku ba FARDC n'abazalendo n'aba FDLR, hari amakuru avuga ko SADC mu byo isabwa igomba no gutanga aba FDLR ifite ikabahereza amaboko ya M23, igatanga n'aba FARDC igatanga n'abazalendo. Aba FDLR reka bariho mberaho igihe baba bahawe M23, icyakurikiraho nta kindi uretse kuba bakoherezwa mu gihugu cyabo cyo mu Rwanda, nk'uko ubuyobozi bukuru bwa M23 bwakomeje kugenda bibigarukaho, mu gihe bavuga ko abazalendo ari abavandimwe babo kimwe n'aba FARDC, ariko aba FDLR bo ari abo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Bikaba bivugwa ko rero bagomba igihe babahawe amaboko ya M23 nabo babashyikiriza ingabo z'u Rwanda, bakoherezwa mu gihugu cyabo. Abafite ibyaha bashinjwa bakabiryozwa, abatabifite nabo nibagire bagasubizwa mu buzima busanzwe. Nyuma yo kuvuga ku gutaha kwa FDLR yuko ishobora kuzanwa mu Rwanda, ni munyemerere tugaruke no kuri Wazalendo. Abazalendo bari mu maboko ya SADC bahungiye mu birindiro bya SADC Igoma ku kibuga cy'indege. Ibi byabo byakurikiraho n'iki? Nabo hari amakuru avuga ko bagomba guherezwa M23, hanyuma bakaba nabo bamwe bakomeza igisirikare cya M23 cyangwa bakajyanwa Rumangabo, bakaba basubizwa mu buzima busanzwe. Abazalendo bo nyine birumvikana byabo ni ukujyanwa mu mahugurwa ya Rumangabo, bakaba bakomeza igisirikare cya M23 cyangwa se bagasubiza mu buzima busanzwe, ariko babanje gukora imyitozo ibavanamo urugomo bari bazwiho ko guhotera abaturage. Bakabwirwa ko abaturage bagomba kubwirwa ko abaturage nyine ari bashiki babo, ari barumuna we na bakuru babo n'ababyeyi babo, bakikuramo ikintu cyo kuvuga ngo abarwanda phone ngo ibiki n'ibiki byose bigomba kubava mu mutwe. Bagomba kumenya ko buri wese ari umukongomani uri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba umukongomani bitagendera ku rurimi cyangwa se kubuvuka Masisi ngo cyangwa se kuvuka mu bice runaka, aba nibo twemera ko ari abakongomani. Ibyo ni ibintu bigomba kubavamo, nk'uko babibwiwe n'ubutegetsi bwa Gisekedi. Kabwira ati M23 ati ni abanyarwanda, ibintu nk'ibyo nk'uko bagiye babigarukaho, nubwo ibimenyetso bigaragara byerekana ko ari abakongomani, cyane cyane iyo bagaragaje aho bavuka ubona ko ari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni ibintu abazalendo bazahugurirwa ku bigo bya gisirikare bya M23, harimo ikizwi cyane nk'ikigo cya Rumangabo, babe bakomeza igisirikare cya M23 cya nyacyo kigendera kuri discipline, bibavemo ibintu by'urugomo. Kimwe n'aba FARDC, aho abasesenguzi bamwe bagiye bavuga ati ariko M23 irakomeye, kuba inyeshyamba zifata ingabo za leta zikazitoza zikazigisha ibijyanye n'igisirikare, kandi arizo nyeshyamba, rwose ni ibintu bisa naho bitangajemo cyane, kuko ari ibintu bidakunze kubaho ahantu ariho hose. Ubundi ingabo za leta ubundi nizo zikunze kuba zafata inyeshyamba zikabajyana mu myitozo, zikabakuramo ubunyeshyamba zikabinjiza muri leta cyangwa se mu buzima busanzwe bwa gisivile. Ariko hariya ho birabusanyeho gatoya, kubera ko inyeshyamba za M23 nizo zigisha ingabo za leta
mu bigo nyine bitandukanye bya gisirikare, abagiye bafatwa abiripotinze bakabakuramo imyumvire yuko bababwira ngo ni abanyarwanda, bakabwira ko nabo ari abakongomani, hanyuma bakabana mu mahoro. Ibyo rero nibyo bivugwa ku basirikare ba FARDC, SADC, FDLR bari mu birindiro bya SADC biri hari Goma ku kibuga cy'indege, kuko nk'uko nabo bahahungiye ubwo umujyi wafatwaga wa Goma. Ibiri kuvugwa rero ni byinshi hano i Goma. Muri make nuko SADC zigomba gutaha, aba FDLR bakoherezwa mu Rwanda, aba FARDC n'abazarendo bakajyanwa mu bigo nakita ko bigomba kugorora discipline zabo, ese no kwigisha ibijyanye n'igisirikare kinyamwuga, hanyuma ibintu bikarushaho bigenda neza. Nakomeje kuvuga aba SADC rero, ariko ikindi nababwira ku ba SADC bari i Goma, abenshi ni aba South Africa, hagakurikiraho aba Tanzania, ndetse hakiyongeraho n'abanyemarawi. Abo nibo ba SADC bivuga ko bari i Goma ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, bari bakirinze cyangwa se n'abagiye bahungiramo, ndetse aba SADC benshi bumvise ibiturika, nyine mwagiye mubona amashusho, baherekezaga mu muhanda umwe bakumva hari ibiturika, bakerekeza mu wundi n'ibimodoka byabo n'iki byose, basa naho bari kujarajara baza babahungisha. Gusa aho baje guhurira hamwe mu birindiro byabo nuko byegeranye n'ibya MONUSCO, gusa nyine baje guhurizwa hamwe n'abandi ba SADC bari mu bice bitandukanye bindi. Nyuma y'uko Goma ifashwe n'ibindi bice byo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, aba SADC bari mu bindi bice bitari muri Goma, bazanywe i Goma kugira ngo bikusanyirize hamwe n'abandi. Nk'uko imibare itangazwa, hari ingabo hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 8. Birumvikana ngo harimo n'abarwayi. Ikindi nababwiraho nuko amakuru avuga ko hashobora kuba harimo n'abagore ku ba SADC bari i Goma biteguye gutaha, nubwo bitavugwa rumwe aho bagomba guca. Kuri Tanzania navuze impungenge za Afurika y'Epfo, z'ingabo za Afurika y'Epfo mu kuba zaca mu Rwanda, ariko nanone ntabwo ndavuga kuri Tanzania. Amakuru avuga ko Tanzania yo isa naho nta kibazo ifite aho ishobora guca hose, kubera ko n'ubundi uriya mubyeyi uyobora Tanzania Samia Suluhu Hassan asa naho atigeze abigiramo ubushake bwinshi cyane ibijyanye na SADC, kuko abaseguzi bamwe ntibatinya no kuvuga ko ashobora kuba yarabihatiwe n'undi mugabo witwa Kikwete, nawe ufite ijambo rinini muri Tanzania. Ibi rero bikaba bigaragaza ko ashobora kuba adafite isoni zaho ingabo zaca ku makamera. Impamvu nyamukuru SADC idashaka guca mu Rwanda no gutinya kamera z'abanyamakuru ko bazikamera bari kubasaka. Inkuru zigatangazwa ku isi hose, kuko bo babifata nko gusuzugurwa cyangwa se kongera gutsindwa ku yindi shuro nyuma yo gutsindwa mu mirwano bishoyemo na M23. Ikindi ngo nagarutseho nuko biravugwa ko haba hari amabuye y'agaciro bafite, bari kugenda bitsindatsinda bashaka kureba uburyo bayacikisha cyangwa se bayatahana kugira ngo batahe imbokoboko baranatsinzwe urugamba. Urugamba ruzaba rusigayemo iki rero? Hazaba hasigaye FARDC na wazarendo n'aba FDLR batari mu bice byigaruriwe na M23 cyangwa se batafashwe matekwa, bo bazasigara muri urugamba igihe rwaba rukomeje. Nubwo hari amakuru meza avuga ko hari amasezerano y'amahoro n'ubwiyunge ku mpande zihanganye, haba uruhande rwa M23 cyangwa se uruhande rwa FARDC. Kugira ngo nagiye mbisomera abakurikiye Ishakiro TV n'abakanje subscribe barabibonye ko buri ruhande muri muzivugwa hano rwagaragaje ubushake mu kugira ngo harangizwe intambara yo ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye mu kuri, ndetse haherewe no ku mateka y'uburyo yatangiye. Reka nshimire rero abantu bakomeje gukurikirana ibiganiro by'Ishakiro TV. Yewe nitwa Baraka. Iki kiganiro kimwe n'ibindi byose ku muntu wakoze subscribe utarayikora ugiye kwikora nonaha, bose biteganyijwe ko bakomeza kugenda babona ibiganiro. Turabagezaho update, turabagezaho amakuru uko ibintu bigenda bikurikirana kugeza SADC zivuye kuri ubu butaka, ndetse turabarebera no mu bindi bice ibiri kuvugwa. Turajya Walikale, turajya Uvira, barebere amakuru ari kuvugwayo, tugenda tuyabagezaho mu buryo bumwe se cyangwa ubundi.
hanyuma rero ikindi nababwira, iyi weekend irangiye Sadek itatashye kuko byari biteganyije, ariko M23 irasaba ko itaha kuwa mbere nubwo bashaka kuzataha kuwa kane mu rwego rwo gukomeza kwitinzatinza. Byose ni ibintu dukomeza kugenda tubakurikiranira tubagezaho buri kimwe akantu ku kandi. Mwebwe mujye muba hafi cyane yacu kandi mugire amahoro y'Imana. Turabakunda cyane. Ishakiro TV.